Indoda siyaxolisa induna abahlangana zona yasehilton naseBerea ujali usekela lona abahlangana zona ukukhabazela lona ngicela namhlanje sihlangana zulu siphinde sibe Berea Juven Orange Group Market Mart semukela ichunu okumuholi kuzwelonke obekanye nathi futhi kwi-market mart eyikhona lapha eJuven. Macingwane sesibhedlela kuwena ke nethimba ohamba nalo. Uyayivumela impi uyayivumela njengoba ngifikile lapha ngaza kwethu ngizothi bengifisa ukuthi insizwa zonke ezinduna njengoba kuhlangene nje uZulu ndibona uhlangana Zulu lapha lezinye zamahostela ahlukahlukene ngangibikile kubaba uKhabazela ukuthi hey sizizwa nginamahloni amakhulu kakhulu ukuba sigcine singahlangananga ekuphetheni imbenge yangomhla ka-30 ngoba ngokubambisana kwethu sihola udadewethu uJacinta nomfowethu uFokandabandaba savumelana ukuthi mina ngiyibambe ngapha eGoli futhi angifuni uqamba amanga ungaliphathi ngeze igama leGoli uJehova uNkulunkulu wakho uyakufa nokufa engakubona lapha ngiyokusekela amagama emiqombane siyavuma azi ukuthi ngandizanini njengenyoni ngayithola sengugabashe kuza ngapha akukhuzeki hey ngeke kubenze lutho abantu babengasafuni ngakho ke bakwethu noma induna engaphelele solo sibonana nabafowethu sihlangana nashayisana ngeyifuba nabo insizwe ezinye zako mahostel ahlukahlukene siloko sibongene bafowethu ngoba imvama la iGoli kuhlangana ngobubi kubatshazwa umuntu athole ingcingo usuku nosuku kuthiwe nathula izokonakala uma abantu behlangene ngento eyodwa engaxube epolitiki bekwazi ukubumbana bengamoshi lutho kodwa intukuthelo yabo ayitshengise ngokuhambisana nomthetho osekelo wezwe laseNingizimu Afrika. Ngakho ngibonga kuzo zonke insizwe sayibambisana nazo ngoba ngangingedwa lapha nje omele iMarshall Mashi nabanye abayimelela iGoli kodwa kwi-structure lesesiphezulu ekwakuyimina oyekhona ngangingeke ngiwenze lutho umkhumbi wempokazulu ngaphandle kweni bafowethu ngazo nginamahloni ukuthi bafowethu singenalutho nathi sinikela ngathi uqobo ukuthi sibambe izwe ngase-ke nami ngigijima ukuthi bafowethu kuyacela ukuthi sihlangane nabo nabanye sohlangana nabo ngelinye ilanga ngoba impi ayiphelile kanza kwethu kodwa ubungcono bukhona ijubane ukwelapheka komuntu kuhambisana nebanga agule lona bese kuyisifo esesikhathi eside kakhulu lesi ngeke sithi thina sizolapheka ngenyanga ezimbalwa noma ngosuku olulodwa kodwa sikwaziyo ukuthi siyacela ukuthi abokufika bonke abangekho emthethweni
bashayisa ngomoya lokho kwangempela futhi Hallelujah. bese ngiphinde nginxuso ukuthi zonke induna nani bomama enikhona lapha njengabaholi abamele imbokodo la eGoli nikhuthaze zonke ingane zethu ukuthi azihambe ziyobhalisa kwamasipala wala eJohannesburg eyifuna ukuthi ithole izitolo isebenze ama-spaza shop babhalise koRuleni babhalise kuzo zonke indawo bese thina siswaye uhulumeni ingalo ngoba ngeke ngufithe lokho izingxoxo zokulungisa lo monakalo owadala uyena uhulumeni zikhona futhi siyaphambili ngakho ke uma ingane ikhala ilokhu ikhale njalo uma umuntu omdala sethi awu mntanami usukhale kakhulu usuzowavuka la esibibithana awungene lapha ke ngizo bengeke ukhaliswa inkosi kanti ukhaliswa inkosi ekhona hawu isizimpela nje iyabonakala inobomi manje ingozi manje ke ngakho ke bafethu siyacela sibambisane ipolitics ayifaki kulesimo futhi nathi sifunde ukuthi indaba zomsamo ezomsamo awukwazi ukushisa impepho ubuye okhuluma edlangalele nezingane akwenziwa lokho indaba zelawo sihlalela wini ngoba ubudala lobo impilo inegama akho ke into abalekile bakwethu ukuthi nami ngizoyibongela enduneni sikhuthazane ukuze base sihlangane kanje singaphinde sahlukane ingane zakwethu noma ungaba nombono wakho wepolitiki ngokolungelo lakho uvotela iqembu lithandayo uwamukelekile ukwenza lokho kodwa futhi masithi abahambe umbono wethu wonke futhi labantu abakathintwa basahambe nje ngezwi ngoba lo nkulunkulu wadala ngezwi uyabona ungaze efike esandleni ningasiphume esandleni namanje ke bengacabanga ukuthi ke umhla ka30 sekuphela kwezimo zokuthi hayi ke sekudlulileke umhla ka30 sesizoqhubeka sikhanaseke hayi sebekhathele ngeke besaqhubeka namamashi sicela uhulumeni asilalele ngokukhulu ukuphuthuma futhi kube nama programs of action ubona mina ngayihlala emhlangano yo drink tea or coffee water or spray juice sprinkling or steel yonke lezo zinto lezo ayisize ngalutho ngoba uma ungafonela noma muphi umuntu ohulumeni njengamanje uzothi emhlanganweni semhlanganweni usiza ngale imhlangano yamasimba into esifunayo zinqumo sifuna inqumo yabona ibanga lento ekhala igijima lento yokuthi wakuhleka unethezekiwe ayisebenzi yonke le nto leyo ngantsa kwethu siyacela manje i-plan of action sicela ukuthi nezingane zonke ayiphume ziye emafemini amafemi ayaqasha manje ayaqasha manje ayikhuthala ingane ehlukane notshwala ayihambe ziyofesa manje ingane ayihlukane nokuzala ingane eyikhiciza ngoba sithi uhulumeni uzokondla yithi uhulumeni manje yithi abantu ngishabela ngibayazi kodwa nami ngihloniphile ngandza kwethu ukuthi bafethu kukhona amanzi engifike nawo bakwethu ukuthi iyambazi ngoba nami ngikwazi ukufika ngilengisa izandla ngiza kubafowethu ngathi ngiphume ejele hayi mina amaningi amamazi hayi angiyazi into engayibona ngalela langa eGoli sake sahlukana sabe bawu4 elinye iview laqhamuka ngapha elinye laqhamuka ngapha abuya hlangana phakathi into eyodwa ngijabulile mayithi macingwane mfowethu la sinyuke siyobonga izinduna nezinsizwa lapha eGoli ngathi ungangishiyi macingwane ngitete kuwe ngoba yaba inhlele yathi ngoba kwakulindele ukuthi iGoli lovele livuthe ngalolu yasuku kodwa kwaba nokuthula ayiphelileke lempesizilwayo nganza ukuthi saqhubeka noma yinini nganza ukuthi simi ngezwe lilodwa sithi abokufika abahambe simi ngokubambisana sibambisane nganza ukuthi nodadewethu abanganayo umsebenzi bephume endaweni ezivulelekile bongena besebenze mafethini avulelekile ngenani nganza ukuthi nihlale ukuze kubonakale phela ukuthi yini besilwela ungabe sekusesilwa besibuye hlala phansi ungavuleka amathuba omsebenzi kodwa ekhona amathuba omsebenzi siyabonga nje kakhulu siyabonga nje nakumacingwane nangamanzi ke nje akawaphathele ibandla nezinsizwa cha asijabuleni nganza kwethu kodwa akusiwona usuku lokugcina umhla ka30 iyaqhubeka nje esilonge sekhona abokufika asikaze ukuphumula nina besilo ngiyabonga kamveli nqangi
lo siphetheyo okuyena ophethe obabamkhulu ngoba mina inkolo yami kakhulu isedlozini lento esiyenzeka manje isinkulu kakhulu okukhombisa ukuthi into esiyenzayo asidlali futhi siyokufa mekufanele sife. Ngibonge nje abafowethu njengawo umfowethu ngizwe nawo kusiyamntwana. Ngibonga ukuthi nivelele la nibonge into eyenzakele. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebengazi ukuthi ningasivakashela. Sengibonga ke ukuphatha kwabafowethu okwakonakala ngemuva. Mhlawumbe ukukhumbula ngizwe ngangiphambili mina ngigqozi emnyama. Okonakala ngemuva ngoba ithimba laliningi kakhulu. Mhlawumbe ungakuhlabe lo mkhosi nawe mntwana nuhlabe lo mkhosi zonke igcema eke zibe nenduna ngoba abantu abasiphoqayo laba abangenazo induna. Thina siqala nje sibe nomhlangano wethu sibatshela abantu akekho umuntu othithelayo ungavandalize ezweni lakho ngoba phela manje umuphula laphana sekufanele imali iphume uhulumeni lo wethu elungise lapha. Yileyo nto besikhuza kwafowethu kodwa kwani insizwa ezingakhuzeli ngokuthi asinabuholi. Sengicela lento nidlulise, ngiyacela amacingwane, ngiyacela mntwana nidlulise esizweni ukuthi sicela indawo nendawo eGoli eyibe nobuholi ngoba indawo ezaphoxayo lezi ezingenabo ubuholi. Yilokho engikudlulisa umzwa kwethu. Ngicela nizibongele nani ukuthi omacingwane befike la kunina kukhombisa ukuthi nibaluleke kakhulu la uhlangana Yebo, ama-vice stand akhona ngomthetho kamasipala nanga Sibase. Nomfana omncane. Nozoso, ubuzoso uyasifihla la. Akana voice. Ngifuna ukubonga kuni macingwane. uThixo asigcinele nina. Inguwe noJacinta nophakela umthakathi neqembu leni lonke nomfana omncane uThixo asigcinele futhi nje thina masihlele asisayazi ukuthi uThixo waniveza kwekumnyango. Ziningi izinto esafuna ukuthi zilungiswe la eSouth Africa. Yabona njengangoku uthetha ngabantwana abangasebenzi. Abantwana bakhona macingwane. Kwezinye izinto engafanele ukuthi nekena nikhulume ngazo kanihlele esihlangalaniseni okanye etafuleni leni. Khake nikhulume ngama rehab azothatha abantwana bethu. Guys, umsebenzi uyavela manje macingwane umsebenzi. Abantwana beko. Abantwana basestradweni. Abantwana bahlele ezindlini bangamaphara bayinto yonke. Dinalo mbuzo ke mina ukuthi le misebenzi mayivela sizofaka obani. Nangala enokuthi yavela imisebenzi ukuthi abalekane endaweni ethile ngobani abantwana ngoba bahlele estradweni macingwane abantwana bethu bahlele estradweni abekho ezindlini bahlele estradweni. So i-rehab, I think it's one of the things efanele ukuthi nekena sibeke la ukuthi beyona yokuqala because abantwana xa bezothathwa pha besuswa lapha estradweni ngoba manje lezi zinto zikube egazini. Mama nje lapho ngingakukhulula mama ukuthi abalolo engifike sesabeka nokumongameli ukuthi thina abantu njengabantu abasenhlabathini siyazi kwenzakalani. Engicabanga ukuthi ilezi igaba zizoshwashiyana nalolu daba lolu sofike silwethu futhi njengoba mina sisohlala lapha ofisini likamongameli thathwe inqumo lapha ukuthi kuyobuzwa kwabanye sihlala neboss uqobo thina hayi nomuntu osazobuza kunindawo ukuze thathwe inqumo ngoba manje sekuyi-emergency njengamanje ukusihlonipha kwakhe ubaba wethu siyakubonga lokho ngoba ungamthanda kodwa ubaba wethu kubalulekile futhi nabantu bangafaki ipolitiki ey'ntweni ey'ngenasidingo ngoba kwayena usihloniphile ngokuthi ilungelo lethu angalixhaphazi njengalamanye amazwe ngoba lamazwe okunye futhi sikhulume ukuthi lamazwe acindezelekile kakhulu lamazwe lawa awumakhelwane uveza umbono lapho uyabulawa akhuluma into eyiyo yabona and akuna-constitution akuhlonishwa amalungelo omuntu uyabulawa nje sho amaphoyisa lawa nje bengakithi kangaka nje laphana kwamanye amazwe ayinjalo leyo nto
ngakho mama lokho kubekayo kuyiphuze likhulu ngendlela esimanga ngoba ngempela kuvuleka ithuba lomsebenzi izingane sezayinikela ukuyiyobisi kuyidakamizwa izibane ozosebenza manje bese sibizwa iyabala mayilale namadodo nje awu10 vele ibona ukuthi hayi ngathi beku dry today hayi ifuna 50 kuya 100 ngosuku hayi bakwethu hayi kodwa kuzolunga ngoba imhlangano izoqhubeka bese sikwazi ukuthi yonke into isabalala lapha nalapha sikhona sibadala sosilawula isimo yebo ingethuki into eziningi nje noma ubona amagagasi yabona makuphuma inkanyamba ithi manje ke thina sibadala sithi siyabonga khulu okuyena uye wachuma ukuthaleni uzofika la ngabona sesize siqeda umhlangano longaqhamuki ichunu ngithi nakho sengizoba namanga kuzodwa induna enamanga esisi ngabona ukuthi hayi umfowethu nawo besabambekile lathi bambeke khona kodwa ke kwasikhava isikhathi ngoba besingakawuqeda umhlangano ngifisa ukubonga lokho ukuthi athembeke ngoba besingeke sisazi nje bakke kwathi kungathiwa khona ushukela abawuthathe kumongameli ngomsombuluko ukuthi kumaye ngisaqhamuka bese kuthiwa hawu nange ngasaqhamuka kwasibitray undaba ezitha kanti ubethe uzoqhamuka kusho ukuthi hayi sekuyiqiniso ukuthi sesingala sebengalele nondaba ndawo kodwa ke siyakubonga ukuthi befike besupporte ngisuthi besupporte thina ngoba kukusupportana ayingeve ukuthi imashi ingangondaba ezitha noma cingwana nondabandaba noJesinta cha ingeyethu bayayihola sibe ngemuva siba support njengoba ke kwakwenzeka nje igoli nani ngeve ukuthi ngoba nithi niphumela ukuthi kukhona abananiphumela izwe lenu nilwele izwe lenu ngiyakufisa ukubambisana kuqhubeke njalo nakho ke ikhulu lithi liphethe i-code break kanti ushidile ngakho siyabonga nje kakhulu mhlambe kwenziwa umkhulu nakho kunganga nani ukuzinikela kwenu abakubonile nani ukuthi nibe nevelo emphakathini akufunakala ukuthi naselokhuzini nasekulimeni thina nje wasiphule silima sibophela inkabi mangabe ijwala uba ngemumva ijoka lingaqondi ijwala ukudliwa yiforce njalo kuyangimangaza lokho ukuthi insizwa zike zisalele kungafanele sisalele afanele siphumelele khona kuze kugcine kufika abomama into yaselokhuzini ngizocela izinduna zami siyibonisaneni labafana laba ababephuma esandleni njengoba ngisho mina ngiyabazi iningi laba basejulisi abanabo ubuholi kuzoba egezeni kusemkhukhwini abanabo ubuholi umayimayo uzangubona umayimayo lokhuza laba babehamba nolokhuzana ufaka isipoliso ngaye uthe banento abayihlelayo ubaba uMadanisi yabo so ngaleyo ndlela baphathekile abakamayimayo nabangaphakathi eJibhostela la ngaphandle emafleti Julius hayi labo bantu bayinkinga kakhulu leziyangane nje makuqala imatch uyabona ziyagijima sijahe ukubheka ukuthi zizodobhana iyasihlupha kakhulu lonto kodwa ke sizokhuluma nobuholo obungale bezame laba abantu beqoqwe bebekelwa abantu bese benikezwe ama-instructions akafunakala umuntu ongakhekile ufuna be-workshop labantu ngoba nathi masihamba nabantu nje asivele nje kuphela sesiyamasha sifike sihlale noma u-15 minutes bakhiwa abantu bakusokhona ukuthi uyaqa azi umuntu ukuthi ile mashi imayelana nani uyabona yilokho nje ngiyabonga kakhulu khabazela asithokoze ngoba okunye kuyenzeka ukuthole intombi eSpain isizulu sakithi leso uthola ukuthi mase ungingiza kuthiwa awukuthi anahlanga lapha noma omhlanga ngayokha ayokhuthele bese uthi hey siyongcwaba ungani wami wakhe ngane imoto kanje these kuhlanza izandla ngase ngiyibuka lento ukuthi kodwa namhlanje wakhile umuzi kababa sihlangane ngendaba ebuhlungu embi yokuthi izwe lethu lithathwa abantu bokufika thina siluthu uhulumeni ibona bamqoka kunathi sicela ukuthi lokuhlangana kwethu okuhlungu kangaka sekuhlangene singabe sisabuyeka ingakho ngithi
namanje nje nalezi ezinye into lokhabazela zolo sithintana njalo ngizofuna ukulokhu ngivakasha nje kanjena kungonakele lutho sivakashe kanje insizweni sibumbane sibe imbumba silethe nabanye abahola abaphezulu ngoba indaba yalaba abanye lezi induna lezi eyiholayo lengisubhaskito ngasenalutho isikhathi siyasekho manje bakuthi isikhathi ngoba ngempela siyijomba ngaphezulu lethi usalinde instruction eqhamuka umuntu ongekayikhiphi instruction into engekuzenzeke leyo sonakalelwa yizwi kulona nakalela dini izwi asisume noba ayikho into esiyimoshile ngoba ngisho ngonyama ingizile yabeka ukuthi awu bantwana bami ibambeni ngoba niyibambe ngokuthula noxolo njengabafana njengabadlali beKaizer Chiefs ibambeni lapho ngoba umthetho sisekelo uyanivumela nomongameli futhi wakubeka lokho ukuthi awu mina ngizoqinisekisa ngoba nginencindezi yokubuzwa amanye amazwe ukuthi kwenzakalani wathi hayi cha mongameli singabafana bokuthula noxolo lokho sikwenzile sizokwenza sakwenza izolo sakwenza namhlanje nakusasa futhi sizokwenza isikwenza kodwa carry on ilungelo leni finish